icyumweru ngubu kirihitse. Inkuru nta yindi ari uko umutwe wa M23 wafashe Goma. Ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika kuri iyi nkuru, ari ibyandika kuri internet birandika, ibyandika n'intoki sinakubwira. Amateleviziyo mpuzamahanga nayo yagize icyo avuga kuri uyu mutwe wa M23 mu gufata Goma, ndetse na radiyo mpuzamahanga nazo zagize icyo zivuga kuri ifatwa rya Goma. Nanjye rero ndi hano kugira ngo ngire ibyo ngusobanurira abenshi batigeze gatindaho ngo babihe agaciro. Aribyo ugomba kumenya kuri M23, ukamenya uyu mutwe wa M23, uyu mutwe wa M23 ese ni iki. Ibi nta muntu wigeze ubitindaho ngo yabisobanura, ariko ibi ngibi birakenewe cyane kugira ngo ube wasobanukirwa M23, kuko biraza gutuma umenya icyo M23 irwanira. Iyi M23 murumva muri iryo jambo Mouvement du 23 mars, ubundi nicyo bisobanuye. Iyi M23 rero murumva ko harimo itariki 23. Iyi tariki 23 rero ifite byinshi isobanuye ku mateka y'iyi M23. Iyi M23 ubundi yaje isimbura indi yahoze yitwa CNDP cyangwa se Congrès National pour la Défense du Peuple. Ingi mwarayimenye muri iyo myaka ya kera. Icyo gihe nanjye nari ndagasore gatoya, nawe watubwiye imyaka wari ufite iyo gihe harimo CNDP, kuko hashize igihe kinini cyane. Iyi CNDP yahozemwo abahoze ari abasirikari mu gisirikare cya Kongo, akariko abo ngabo bakaba baragiranye ikibazo na leta ya Kongo, bahitamo no gushinga uwo mutwe wa Congrès National pour la Défense du Peuple. Iyi Congrès National pour la Défense du Peuple ikaba yari ifite inshingano zo kugira ngo iharanire uburenganzira bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubwo namwe muri mwo murabumva. Ubwo rero muri icyo gihe abo ngabo ba CNDP icyo bashakaga nta kindi no kugira ngo nyine babashe kugira uburenganzira, haba mu gisirikare, kuticwa, ndetse no guhabwa imirimo nta vangura bakorewe cyangwa se badakandamijwe. Ibi rero ntabwo byaje kugerwaho. Bari barasinyanye amasezerano tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009. Murumva rero aho itariki 23 ituruka naho ngaho n'ahandi. Rero M23 yo yaje kuza mu mwaka 2012, ariko iza yitwa Mouvement du 23 mars. Baza nyine bagende kuri ya tariki 23. Uko bera iki? Kubera ko iyo tariki itigeze yubahirizwa ngo babe bahabwa uburenganzira. Bagombaga rero gukomeza gushaka uburenganzira. Barabyuka ko muri iyo myaka bakomeje kurwana, bararwana karahava. Ndetse muzi yuko bakomezaga bavansa bari gushaka gufata Goma nk'uko ngubu bari kuyifata. Ariko icyo gihe muribuka yuko baje gusubizwa inyuma n'umuryango w'abibumbye, ndetse barongera basubizwa inyuma n'ibihugu bikomeye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe hari mu butegetsi bwa Barack Obama. Icyo gihe basubijwe inyuma, ntabwo twongeye kumva M23. Icyo gihe hashize igihe kinini cyane, mwongeye kuyumva muri 2021 M23 ko yakomeje kuza. Kurumva ko muri ibyo bihe bitandukanye byose baba Kongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje kugenda bicwa. Ndagira ngo iki kintu mukomeze kugisobanukirwa, kuko niryo pfundo ry'ikibazo kiri aha ngaha. Kuko leta yo Kongo yo ivuga yuko M23 atari M23 kuri muyibona ntaki ari abanyarwanda, ko ari igisirikare cy'u Rwanda ahubwo kiba kiri muri Kongo, kikaba cyakoze ibyo bita kuvogera ikindi gihugu. Nanone leta y'u Rwanda yo mu gusobanura ikavuga yuko ntaho bihuriye ibyo ngibyo, ko ahubwo bariya ari abakongomani bari guharanira uburenganzira bwabo nabo, ndetse akaba ariko babyisobanura bakavuga yuko bari guharanira uburenganzira bwabo bwahonyowe, aho bagenda bicwa mu bihe bitandukanye. Bakaba bakeneye uburenganzira bwabo nabo mu gihugu cyabo, nibakomeze kwitwa nk'abanyarwanda kandi ari abanyagihugu, ari abakongomani. Dore ko bavuga yuko mu myaka myinshi bamaze muri kiriya gihugu ari kiriya gihugu bazi, nta kindi gihugu bazi uretse ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rero ibi ngibi nibyo ikibazo cyahariya gishingiyeho cyose cyane. Buri muntu wese bagomba kugira ngo asobanukirwe, amenye intandaro y'amakimbirane ari hariya. Nuko leta yo iravuga ko ari abanyarwanda cyangwa se ari u Rwanda ruriyo rwinjiriye muri kiriya gihugu. Nanone leta y'u Rwanda nayo ikabihakana, ndetse na M23 yo ikavuga yuko ari abakongomani ahubwo bari kurengera uburenganzira bwabo. Ikibazo rero kikaba cyose gishingiye aho ngaho. Akaba ariyo mpamvu nanjye nateguye kugira ngo ngire bibasobanurire.
Muri icyo gihe rero mwumvise amazina atandukanye, amazina ngira ngo ngire icyo mbasobanuriraho kugira ngo nayo mbashe kuyamenya. Mwumvisemwo uwitwa Corneille Nangaa. Uyu Corneille Nangaa rero yahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu rero yaje kugiranye nta ibibazo na leta, ahita ashinga umutwe witwa AFC, Alliance du Fleuve Congo. Iyi Alliance du Fleuve Congo ikaba irimwo amashyaka atavuga rumwe na leta ya Kongo, ndetse ikabamwo n'umutwe wa M23. Uyu rero bakamuvugaho bitandukanye, haravuga bati no ni igisahiranda kuki cya gihe yari we wemeje ko uyu mugabo atsinda ari we Antoine Felix Tshisekedi agatsinda amatora muri za 2019, kandi neza ziko uyu mugabo atanatsinze kuko bavugaga ko wagomba gutsinda ari Martin Fayulu. Ibyo rero bakavuga bati ibyo ngibyo ni ubusahiranda, ntihakomeze gushyiramo inyungu za Kongo, ahubwo arashaka inyungu ze. Ariko uyu nguyu yagize imbaraga cyane zikomeye cyane muri politiki ya Kongo ubwo yacikaga uyu mutwe wa AFC, ndetse bituma iyi M23 nayo irushaho kugira imbaraga, kuko urumva ko noneho harimo amaboko akomeye cyane y'umuntu wari ukomeye muri kino gihugu. Undi muntu wa kabiri nawe tutakwibagirwa ni umuntu witwa Wiringoma. Uyu Wiringoma nawe akaba ari umuvugizi w'igisirikare cya M23. Ubwo n'uvuga ngo twamugereranya nka General de Brigade Ronald Rwivanga, niwe ushinzwe kuvugira igisirikare cya M23. Urumva ko nawe afite imbaraga nyinshi cyane, niwe ugira ibyo atangaza ku kijyanye n'igisirikare cya M23. Undi nanone uzwi na wose we nta muntu utamuzi, kuko kuvana mbere muri CNDP uyu mugabo yahozemo ni Sultan Makenga. Urumva ko ibi bintu bimaze nk'igihe kinini cyane, azi by'intambara. We ni umurwanyi, ni umuyobozi cyangwa se ni umusirikare, ni uyoboye urugamba rwa M23. Urumva ko iso umuvugizi, ahubwo we aba ni mu bikorwa, ni komanda wa M23. Hari n'undi mugabo witwa Bisima Bertrand. Uyu mugabo nawe afite nanone uruhare muri M23. Uyu ni umunyapolitike wa M23. Uvuga nko mu gihe M23 ishobora kujya wenda nko kugira ikivugana na leta n'iki, uyu mugabo niwe wagaragara, kuko we ni umunyapolitike. We ntabwo ari ibya gisirikare, ni ibijyanye na politike. Murumva ko aba bantu bose bagiye batandukanye, ndababasobanuriye. Ntabwo mwigeze mubasha gusobanukirwa aba bantu, kandi aba bantu bafitemo imbaraga cyane muri bino bihe turi gucamo. Muri kino gihe M23 ifite Goma. Murumva rero ko Goma yafashwe na M23. Tugiye rero kugenda tubabwira uko byagiye bitangira muri kino gihe cyava mu kwezi kwa mbere. Ubundi nganirira n'umuturage w'Urubavu turi kwiganira, namubajije uko byagiye bitangira, ariko yambwiye ko kuri 23 bajyaga bumva udusasu dukeya cyane, tutafite imbaraga cyane. Ariko nanone ni muri bya bihe nanone twajyaga twumva ko M23 yafashe ibice bya Sake, ifata n'ibice bya Minova. Ibyo ni ibice M23 yifata, kandi nabyo ni ibice binini cyane. Ariko nanone uko bigenda iminsi igenda yigira imbere, ku itariki 26 nabwo twumvise ko M23 naho yageze Igoma. Ibi bintu byatangaje abantu benshi cyane, ibajije uburyo M23 yabasha kugera Igoma igafata ku gace agace gakungahaye cyane mu mabuye y'agaciro, umujyi munini cyane ufite ubucuruzi muri Kongo, ufatwa nkaho ari wo mugwa mukuru wo muri kiriya gice cya Kivu y'Amajyaruguru. Abantu rero batangara icyo kintu cyo kuba iyi M23 yabashe gutsinda ingabo zirimo iza FARDC, ingabo z'u Burundi, ingabo za SADC, ndetse bagatsinda n'abacancuro nabo, dore ko nabo barimo. Abacancuro ni bariya ba Wagner bari mu burasirazuba bw'Uburayi. Ibi bintu byatangaje rero isi cyane, n'abantu batandukanye cyane bumvaga yuko ari imikino, cyane cyane nk'uko nari basobanuye mu mateka, nuko hari igihe batangiye kwa avance, atangiye gufata ibi, noneho birangira Leta z'Ubumwe za Amerika ibabwiye kuhava, babahaye ndumva icyo gihe amasaha kugira ngo babe bavuye aho ngaho. Ndetse nanone na UN nayo ikaba yarababwiye ngo bahite bava aho ngaho, ariko icyo gihe nta kigeze kivugwa aho ngaho ngo kigeze kiba kugira ngo babashe gusubira, ahubwo bakomeje kwegera imbere, birangira bakomeje kugera aho ngaho. Rero ibi bintu abantu babyibajijeho cyane.
ku itariki rero 27 ho noneho byafashe indi ntera cyane, bifata indi ntera barakubita kugira aho bafata nanone iyo bita Radio Television Nationale Congolais ishami ry'Igoma. Urumva ko bafashe radio ariko bakomeza kurwana nanone n'ingabo za FARDC, FDLR nayo tutari kwibagirwa cyane yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Bakubita nanone SADC, barongera bakubita nabo EGNA, ariko bakomeza nabo kwihagararaho bararwana. Ariko ku itariki 28 noneho twamenye neza yuko bamaze gufata n'ikibuga cy'indege, ko bamaze gufata Goma yose. Ni nabwo uwitwa Wiringoma yahise agaragara avuga yuko bafashe umujyi wa Goma, noneho arabitangaza ko bamaze gufata umujyi wa Goma. Uyu Wiringoma nk'uko twagiye tumubasobanurira ni umuvugizi w'igisirikari cya M23. Ubwo urumva ngo twamugiranya nka General de Brigade na de Guivanga. Icyashinzwe no kuvugira igisirikari cya M23. Arabavugira nyine, asobanura nyine yuko ndetse ko badafashwa n'u Rwanda, ntaho bariye n'u Rwanda, kuko ari abakongomani bari guharanira uburenganzira bwabo. Hari undi nanone wagize nanone icyo atangaza, nta wundi no witwa Corneille Nangaa. Uyu Corneille Nangaa nawe yagize icyo avuga. Uyu Corneille Nangaa wahoze ari umuyobozi ushinzwe iby'amatora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ntago avugaho rumwe, ko bavuga yuko yibiye Antoine Felix Tshisekedi mu matora, ahubwo baza kuyira ibintu batumvikanaho, bituma agenda ashinga ihuriro ryiswe AFC cyangwa se ya AFC. Ya AFC rero akaba yarayishinzwe kugira ngo abashe guhangana na Antoine Felix Tshisekedi bitewe n'ibibazo bya politike bakomeje kugirana. Uyu rero iyo mutwe we cyangwa se igihuriro rikaba ririmo imitwe itavuga rumwe na Antoine Felix Tshisekedi, ndetse hakaba harimo na M23. Uyu yavuze yuko ntabwo birangirira aho ngaho Goma, ahubwo barakomeza bagire ni Kinshasa. Uyu nguyu avuga yuko igihugu cyangwa se leta ya Kongo bamaze gutsindwa, bigaragara rwose ko ari leta yatsinzwe, kuko batabasha gukemura ibibazo abaturage bafite. Rero bagomba gukora ibishoboka byose bakabakuraho kugira ngo abaturage b'abakongomani babashe guhabwa uburenganzira. Benshi bamurenga bavuga yuko ari inyungu ze akurikiye, ahubwo atari ukugira ngo babashe gushyira abakongomani ku murongo, cyangwa se ngo abakongomani bagire imibereho myiza. Ariko nanone ibingibi byamuzamuriye imbaraga cyane muri politike ya Kongo, ndetse binatuma nanone M23 ibigiriramo imbaraga. Urumva ko yari ibonye amaboko akomeye, urumva gufashwa n'umuntu wahoze ari umuyobozi muri leta, urumva ko gituma uyu mutwe ugira imbaraga zikomeye cyane. Samuel Ruto cyangwa se akaba ari perezida wa Kenya, uyu nguyu nawe yagize icyo atangaza mbere nko ku itariki 26 atabona yuko intambara imeze nabi cyane. Yahise avuga yuko atangaje inama igomba kwiga kuri ibi bibazo iyo muri East Africa, dore ko ubu ngubu ari uyoboye East African Community. Avuga yuko abaturage bari kubirenganiramo, uburenganzira bwabo buri kugenda buhonyorwa, ko bari kubuza uburenganzira, bari gukurwa mu byabo. Avuga ko icyaba cyiza ari uko habaho inama yakwiga ku buryo bakemura ikibazo, ariko batagiye mu bijyanye no kuba barwana mu gisirikare, ahubwo bakaba babikemura mu mahoro. Bidatinze gato uwitwa Salima Tina, uyu nguyu akaba ari umuvugizi wa Antoine Felix Tshisekedi. Uyu nguyu akaba yari atangaza vuba yuko Antoine Felix Tshisekedi atazitabira iyo nama, atazayitabira bitewe n'uko igihugu cye kiri mu bibazo bikomeye cyane. Ku rundi ruhande nanone hahise haba nanone iyi nama yo muri East African Community. Perezida Kagame we avuga yuko kino kibazo kirengagijwe cyangwa se kidahabwa agaciro no muri East African Community, kuko buri gihugu cyose kireba inyungu zacyo kugira ngo barebe ikintu cyakemura ikibazo muri rusange. Avuga nanone yuko kino kibazo baje abantu bose bakireba bakizi. Arongera ashimangira none avuga yuko bariya M23 atari abanyarwanda, ahubwo ari abakongomani. Abako ari abakongomani, rero abo bakongomani kubera ko ari abakongomani bakaba bagomba kujya mu mishyikirano rero na leta ya Kongo.
rero arongera avuga yuko nanone ko mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kuba atitabira ibi biganiro ari ikibazo gikomeye kandi icyo kibazo ari we kireba. Yongeye agaruka nanone ku kindi kibazo cya Ramaphosa. Uyu Ramaphosa yari yanditse yuko u Rwanda rushyigikiye M23 ndetse arongera yita ingabo z'u Rwanda milisia cyangwa se umutwe. Ibi yavuze ko ibi ngibi binyuranyije n'ibyo bari bamaze kugirana mu biganiro bari bagiranye imbere, ahubwo ko yahise atangaza ibyo bategeze bavugana. Avuga yuko ahubwo iyi Afurika y'Epfo iri muri SADC ntabwo ahubwo iba ije gutanga amahoro, ahubwo bishije gushyigikira no gukorana na FDL yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Avuga kandi ko ingabo z'u Rwanda atari milisitira cyangwa se atari umutwe, ahubwo ari ingabo z'igihugu. Avuga yuko nimba bashaka koko kurwana, niba ngombwa koko bazanarwana, nta n'ikintu kirenze kirimo. Ibyo ni itangazo na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ku rundi ruhande witwa Patrick Muyaya, Minisitiri w'itangazamakuru muri Congo, uyu nguyu ukunda kugaruka cyane, avuga cyane mu binyamakuru bitandukanye. Uyu nguyu we avuga ko inzira nziza yo kwimurikira kibazo ari inzira y'amahoro. Ariko nubwo avuga gutyo, avuga yuko nanone M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, akabishimangira cyane. Uyu rero nanone yunganirwa nanone na Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Congo. We nawe yavuze yuko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, akanavuga yuko FDLR idateganya gutera u Rwanda, ko ari ibintu u Rwanda rwitwaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga nanone mu gihugu cya Congo witwa Madame Therese Wegner, yavuze yuko u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano kubera yuko rwabivogereye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ishingira muri kiriya gihugu bigatuma hari abaturage bahaburira ubuzima. Akavuga yuko ibihugu bigomba gufatanya kugira ngo birwanye u Rwanda ndetse bibe rwanafatirwa ibihano mu bijyanye n'ubukungu. Ibyo niko Madame Therese we yagiye abitangaza. Patrick Muyaya we anavuga yuko ahubwo nubwo ibihugu bivuga yuko hagomba kuba amahoro, ariko nta kintu bya bitangaza mu kuba M23 ishyigikiwe n'u Rwanda. Bimwumvikana ko niko uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rubivugaho. Ibi rero bitandukanye nuko u Rwanda rubivugaho. Ubwo u Rwanda nk'uko nabibasobanuriye, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga yuko ntaho bihuriye ibyo ngibyo. M23 ari abakongomani. Aba bakongomani rero bakuba bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse we akaba yarashyizeho n'ikintu cy'amateka yuko aho hantu ariho hantu babaye bakuriye, ko ndetse bishobora kuba byanabazwa n'abakoloni. Abo rero kuko ari abakongomani bagomba rero gukemura ibibazo hagati n'abakongomani. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akavuga yuko M23 igomba kujya mu biganiro, muri ibyo biganiro bagomba gukora, ndetse akanavuga yuko Perezida Tshisekedi agomba nawe kwitabira ibiganiro, ntasibe nk'uko yasibye muri icyo gihe East African Community yateranaga. Ubu urumva ko ni ibintu bitandukanye bigenda bivugwa n'abantu batandukanye. Witwa Thabo Mbeki, uyu nguyu yahoze ari Perezida wa Afurika y'Epfo, nawe yagize icyo atangaza kuri ibyo bintu. We yatangaje yuko ikigomba gukorwa nta kindi ari amahoro cyangwa se ari ukumvikana gukorana ibiganiro, ariko anenga yuko hari amasezerano n'ubundi yigeze abaho nko muri 2003, aho amasezerano yavugaga yuko leta ya Congo yagombaga kwambura imitwe ifite intwaro muri kiriya gihugu harimo na FDLR, ariko ibyo ntabwo byubahirijwe. Ni nayo mpamvu n'andi masezerano hasigaye nasinywa amasezerano nk'ay'i Rwanda, Angola, ariko ntiyubahirijwe. Bakabasaba yuko aya masezerano bajya bagirana amasezerano akubahirizwa, ariko ibiganiro byose bikaba mu mahoro. Perezida Macron nawe yagiye agirana ibiganiro na mugenzi we w'igihugu cya Kenya, akaba ari Samuel Ruto uyobora East African Community. Aba bakaba baragiye bagirana ibiganiro bitandukanye byo kugira ngo barebe uburyo amahoro yaba.
ariko ku ruhande rw'Ubufaransa nk'uko uhagarariye igihugu mu muryango w'abibumbye yagiye abivuga, ubona bemeza yuko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, kabone n'ubwo gutanga ibimenyetso ari cyo kibazo bidashobora gutangwa. Urumva ko ibi ni ibintu bitandukanye abakuru b'ibihugu bagenda bitandukanya, leta zitandukanye zigenda zitanga. Wowe ukurikiye iki kiganiro nawe ugomba kumva, ugakurikirana, ukamenya amakuru, kuko byose twese tuba tubifite muri twe kugira ngo tubyumve. Ariko koko ubitekereje neza urumva yuko M23 ari abanyarwanda, gute se baba ari abanyarwanda ko ariho bakuriye bakaba barahavukiye, uko perezida w'u Rwanda abivuga tugendeye mu mateka, dore ko na Julius Nyerere nawe wigeze avuga yuko abanyamurenge aba bose bagiye bakurira babaye muri kiriya gihugu bitewe n'imipaka yagiye ikatwa n'abakoloni. Ni gute abantu bababwira ngo ntabwo ari abakongomani bahamaze imyaka magana n'amagana? Ni gute? Urumva ibyo bintu koko byaba ari byo? Mukomeze mutange ibitekerezo namwe mutubwire uko mubyumva. Murakoze cyane, ndabakunda. Ibi ni byo cyo kiganiro nabateguriye nkurikije ibyagiye bivugwa muri izi nkuru za M23 uburyo yagiye ifata Goma. Murakoze cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.